Jy sê gesien hoe bring hulle afgetrede legends terug kom. Nee, dat is wanneer nou vrouens voor in the table van you God. Ek is 'n destroyer, man. Ek glitter in my phone. Ek destroy them and wipe them out. You know what I mean? You know what I mean? 3, 2, 1. JT Ultimate, you shouting the title, I'm earning it. You verse all surface, thin skin, terminal. You pose for the camera, hoping the image will save you. I load every syllable, aim it and break you. You rap like you scared the beat's gonna bite you. I bite the beat first, chew it, then spite you. Ultimate name, but the skill set is fictional. That's not a stage name, that's a wishful conditional. Ultimate branding, beginning execution. You're not a battle rapper, you're just stuck in delusion. See, the thing is this, bruh. I dropped the battle, then I kept it humble. Hibernation. Now I'm finna teach this bitch some bars to sit on. Penetration. Your shit stink and your pen stay lazy. How the fuck you ever compare yourself to Slim Shady? Anyone that co-signed this battle probably played me. Vengeance will be mine, saith the Lord. Call me the Lord's instrument. My pen is a sword. Let me strike you with incumen. To teach you, mold you, take you under my wing. Perhaps make you quit the shit, get some auto-tune and sing. I'd rather be balls deep in a cactus than take you seriously on this challenge. I mean, shit, you got passion, rage. All you're missing is talent. This dude's name is Justin Wendell. The fuck rhymes with Wendell? That shit is lacking juice. So I'll just say Wendell. Your ma's a double bloed poes. Hy het 'n number, na? Only God can judge me as dit kom by sy siel. Maar die Here vat die dag af en vandag is dit my beel. Ek is te lank in die suburbs, die neies ken min jokes. Elke tweede ding wat jy sê is pielsig, sy's 'n vuil ou. As sy skaarse fucking colored, sê my kan sy Sabella, of as sy bly die dag PE was genoemd sy Pega. Ek ken die hele swart ouens, en hulle stem saam, sy's 'n dom daakie. Gebruik maar al die beats wat sy wil, sy sal nog steeds die sin maakie. Jou baas het meningitis, jou talent fucking buffer. Sê my gou iets, bro. Wat sê jy, Kaffer? Huh? Wat sê jy, Kaffer? Wat sê jy, Kaffer? 3, 2, 1. Yeah, okay, guys. I know that y'all have been waiting for a while for me to battle Kyle. Kyle met die valse tanden, so Kyle het 'n valse smile. But okay, all jokes aside. Kykie, nou die ou Kyle se duf is so dik, dat as hy lys op het sit, gaan het voel hy sit op 'n bult. En sy kop is so vuil, nee. Vir die gogga gaan het voel hy sit op 'n as hoop saam met Job se geduld. Net nou die dag te vra Kyle my, how white JT? Dan ek is 'n spy, hè? Toe wys ek hom away man, jy is definitief 'n spy, duh. Want jy sal altyd caught up in die web, vasgevang internet. As iets leak op die internet, dan noem die jong dit intellect. Maar hy is 'n bloody stupid fool and use an excuse van die duivel het sy idees geïntercept. Ek kan sien aan die way kom praat, hy het 'n pil in die bek. Iemand voet sek. Jy lyk al net 'n tit van die way die chick so net wil uitmelk. Jy soek vir beef, geen wonder sy lyk soos 'n koei op 'n weiveld. Bly die windbal my hel. Sy het nie 'n subkiet nie. Die liver net, soos 'n dokter, die jong se organs in 'n boks en los hom in 'n kof en hy sal klaar dood en nog net stink in die fucking moken. Huh? Sy kyk mos neer op my. Maar die mense wat sy nou opkyk, kyk op na my. So dit plaas vir jou outomaties onder my. So beter hulle soos sy, hoe dag beter hulle soos ek. Want was konflik se kompetisie vol van op soos sy, dan het niemand die battles kom kyk. Which means that this man gets no attention. Because to pay attention costs the mind. En ons almal weet dat Kyle het niks van die bloody stuk nei. Weet julle hoekom is die jong guy vandag? Is omdat terwyl ons op 'n huisie gespeel met sy niggies en susters, toe speel hy in die boom met Kersfees. Toe klim hy met Kersstakke. En ons almal weet dat die Kersfees gewens is gifted. Nou wil jy kom sit in ons presence. Nee, wag, iemand moes vir jou gelieg dit. Om vir jou te sê dat hy kan kom beter lie, sy lewe in 'n fantasy, al jou fans is net 'n klomp John Cena's, we can't see them. Sy niet om af te koel, ek weet sy sal enigiets gee om 'n fantasy, so bly die werk MC, my punches is so kragtig, nie eers kom vang die lyne, so kan sy dit vervang, Here, die jong vang nie in syne. Hy vat dan net die LG, en die dag as hy high sense, dan vat hy nog steeds die LG.